Ayike ubaba aloku eqhubeke enibamba like angisekho comfortable. Ndibuze lithi baba indlela lokufuna nizo-enjoya ngayo i-birthday yami le. Athi baba mntanami ungakhathazeki, so lento enizokuvisa yona into emnandi, so anifuni ukuthi ujole as ba uthembisile ukuthi awujoli. Hayi baba aqhubeke anibamba like ngikhale avele anibambe rafu athi yabona ke manje ungafuni lenze into enizosola ngayo kusasa, sukhala. So wena like dedela umzimba ndiyeke ndenze into endiyifunayo. Athi wena Akhimo like ansazi ukuthi ke ngoku mandenze njani manithini. Hayi ke like ndivele ndivala amehlo alokho akunqabuze like first time ubaba engikhisa emlomeni, like ungikhisa kwakhe asokungikhisa kumncu, like ukungikhisa kwakhe like ufaka ilwimi like into engingayi-understand ukuthi ubaba kanti wenzani vele kwenziwani vele. Hayi ke ubaba besuka abe engikhulula iphindi ngithi hayi bekwenzakalani. Hayi ke abe nijule ebhedini ubaba abelala nami ngenkani. Kwaba buhlungu futhi kwaba buhlungu manje ngikhanya ngithi baba kubuhlungu ngiyekele. Athi esorasa, so abantu lapha bazi ukuthi wena ngumuntu wami, so ndicela ungafundekeli mntanami, ndiyathembisa nizokunakekela nizokwenzela yonke into oyifunayo. Umamakho ungamxeleli lutho ngalento if ufuna ubudlelwane bethu bungamosheki, ngaphandle ukuthi ufuna ukuhlupheka. If ufuna ukuhlupheka uzomxelela umamakho. Hayike mayigqiba ubaba ke sidle into ezilapha like anisa-enjoy, so kubuhlungu vele sendiyopha. Athi mandingene eshaweni ekuseni sibuyele. U-anti ke lo vele u-anti lo bendihlala naye abuye u-anti. Hayike ukufika kwakho u-anti abuze ibirthday yami ibinjani, ndim ke lo uprethendayo ukuthi ibirthday yami ibihamba sharp. Then umama afune athi ufuna ukuza sense engakwazanga ukuba khona izolo uzochitha isikhathi nami, ufuna uzochitha isikhathi nami. Ubaba athi ungazithi mama iza. Then ubaba phinde nibizele ekamereni athi ulinge umxelele umamakho, wazi ukuthi once wamxelela umamakho andazi ukuthi nizoyenza ntoni ngani nobabini. Okay ndithi hayi baba khulileka angeke nithethe lutho kumama. Hayi ke umama afone asho ukuthi uyeza kusasa, nyani kusasa ndingayi esikolweni. Eza umama afike. Ukufika kwakho umama ayike sihlala abuze izolo bokunjani, ukuthi ubaba sihambile sayodlala ama games, ndingakhulume next ukuthi kwenzakaleni. Ayike like umama nobaba bayathandana like seriously. Ayike afika ubaba umfazi wami kube mnandi. Ngoku into seyibuhlungu wena Akhimo ilento yami notata iyiqhubeka like even if umama uphumile uye toilet thina nobaba ziyasala ziyakhala like anisayithandi like ubaba akasafuni ndijole, akafuni ndibe namuntu like. So mina ansazi ukuthi ngiyenze njani, and manje ndiba nesikhwele because ubaba ungifundisile uthando and manje sendi in love vele nobaba. Siyacela ngenza ukuthi mawuqala ungene kuleli gasi lethu cofa subscribe button kumkhosi, comment, ulike, ushare le video. Sizwe ukuphawula kwakho lapha kwi-comment section. Siphinde futhi sihlangane kwi-video elandelayo siphathele izindaba nezinye ezihlabahlosile.